አበሻ ከሆናችሁ ፕሊዝ ይሄን ቪዲዮ አትለፉት። ላይክ ሼር ምናምን በማድረግ ተባበሩኝ። I really need your help. በምችለው አቅም I wanted to go viral so that people can learn. Okay? አሁን አዲስ ስካም ተጀምሯል። ክሪፕቶ ከረንሲ ክሪኤት ያደረጉ ሰዎች እየሸጡ ይገኛሉ። ይሄም ደግሞ በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ያለ ነው። So you guys, I need you guys to understand cryptocurrency ምንድነው? እንዴትስ ነው ቶከን የሚሰራው የሚለውን ነገር አንደርስታንድ እንድታደርጉ ፈልግ። በዚህ መሰረት ይሄን ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ይሄንን ቪዲዮ በተቻላችሁ አቅም ሼር በማድረግ የተለያዩ ሰዎች ሃርድ ኤርን መኒያቸውን ለፍተው ላባቸውን ጠብ አድርገው ያመጡት ገንዘብ ስካም እንዳይደረግ ተባበሩኝ ሰዎችን በማስረዳት ፕሊዝ አይ ኒድ ዩ ጋይስስ ሄልፕ። በመጀመሪያ ደረጃ ክሪፕቶ ከረንሲ ወይም አንድ ቶከን ማንኛውም ሰው ክሬት ማድረግ ይችላል። የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ that you can go on and literally በ10 ደቂቃ ውስጥ ክሪፕቶ ከረንሲን ክሬት ማድረግ የምትችሉበት ዌዎች so እኔ ተነስቼ ዛሬ ክሪፕቶ ከረንሲ ክሬት አድርግ ያለው ስሙ በቀለች ነው። ግዙኝ፣ ስትገዙኝ ቫልዩ ይኖረዋል። የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 5 ዓመት ገዝታችሁ ሆልድ ካረጋችሁት ቫልዩ ይኖረዋል። ሀብታም ትሆናላችሁ ብዬ ብላችሁ this is a scam. I need you guys to really understand the reason why Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, whatever coin, Solana coin value yellow, it's because people use it to they use it as a currency basically. At the same time, if you look at the biggest Bitcoin, the biggest cryptocurrency, which is Bitcoin and Kayachu, there are firms backing it up. ብዙ ሚሊዮነሮች ባክአፕ ያረጉት ስለሆነ ነው። so የኔ ክሪፕቶከረንሲ ዛሬ በቀለችን ግዙኝና የዛሬ 10 ዓመት ሀብታም ትሆናላችሁ ስላችሁ it's not real. okay? የዚህ ደግሞ ሂስትሪ አለ. you could look at Haktua coin. okay? ስለዚህ ማታውቁ ከሆነ please do your research. ስለ Haktua coin research አድርጉ. a lot of people bought it. create ያረጉት ሰዎች they sold it and then a lot of people lost their money. Another one, Trump coin. The same thing. So you guys need to understand there are a lot of coin too. Moonshine or something የሚባልም አለ, to the moon. እንደዚህ አይነት ኮይኖች አሉ. በጣም ብዙ ሰዎች create ያደረጉት, individuals created it and then it was used to make a lot of money fast for the people who created. አሁንም እነዚህ cryptocurrencies, that's what they are doing. So I really need you guys to understand. Okay? ከዚህ ቲክቶክ ምንም አይነት ነገር ባትወስዱ just take this with you and I need you guys ይሄንን ሼር ያደረጋችሁ it gets to people because there are a lot of people ስለዚህ ነገር ማያውቁ that are gonna get scammed. I need you guys to help me. Please do not buy tokens that have no value in general. Cryptocurrency ላይ invest ታረጉ make sure ያ ብር lose ብታደርጉት